الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Barcha maqtovlarimiz bizni yo'qdan bor etgan, bizga rizq bergan ham bizni to'g'ri yo'lga yo'naltirgan Rabbimiz Allohga bo'lsaydi. Onun haq rasuli sizga dinimizni o'rgatib ishini jibergan Peygamberimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ko'ngillarimizni turlarining chiqqan salovat shariflarimiz yetishsaydi. Söyleyen vaazlarimiz, kılgan gayretlerimiz faydalı olsaydı. Muhterem cemaat, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bulaydı deyken. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel insâne huliko halû'a İzâ messehu şerru cezû'a. Hiçsiz kişi sabırsız olarak yaratılgan, ona şarlık kılgan şartta kaygırmışan. Muhterem cemaat, bu ayetlerden anlaşılganca kişi bu dünyaya sabırsız hisle verişlerden bulup gider. Hisler her kişi için gadeti, tabi'i nesnedir. Her kişinin türlü haleti, sevinçli vakitleri, ümitsiz şartları bular. Elgi vaqas burşulgan vakitlarda, ümit düşkende Rabbimiz Allah'a karata ümitini yuvaltırga yaramağınlığı hakkında bular. Birer ağırlık ile yaki көп günah kılı başlasa kişinin ümidi düşer. Çünkü bu anın vicdanına karşı gider. Bunday haller bulganda Allah'ın rahmetine ümidini yuvaltmak muhim. Bunun hakkında bir көп ayetler hem hadisler var. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da eder. Bismillahirrahmanirrahim. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. Kur'an. Rahmetim ise her nesneni kaplap algan deyip eydi Allah Teala. Yani bu ayetten anlaşılganca Rabbimizin rahmeti bitkin ham barımızın da üz işine alır. Abu Zar radıyallahu anh Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerini rivayet eder. Bir nesnege kudretli hem büyük Allah Teala. Allah Teala bir izgi amel kılsa onu 10 ecir küter. Yaki min ona tağın üstürmün eydi Allah Teala. Naşar amelini kılmışıga kiliyende onun cezası şu naşarlığı kadar bulur. Yaki Allah Teala eydi min onu gafu ederim. Birev mine karışka yakınıysa, min ona bir dirsekке yakınıyım. Mine bir dirsekке yakınmışıga min bir secinde yakınayırmın. Birev mine tabi bir adım atlasa min ona yıgırıp gelirmin deydi Allah Teala. Birev mine bütün yerini günahlar kılıp kilse, lakin şu vakitte mine ibadet kılıda tindeş kılmasa, şu min ana muhterem cemaat bu bütün günahlarını kaplarım. Yarlıkav bilen anı karşı alırmın diye Allah Teala. Kur'an Allah Teala'nın rahmeti kim? Allah Teala bizge şu hadis
аша күрсәтә. Кеше Аллаһ Тәгаләгә якын булса, күбрәк гыйбадәт, изге гамәлләрен эшләсә, иншаллаһ Аллаһ Тәгалә аларга киң рәхмәтен бирә. Аллаһ Тәгалә кешегә бер шул адым ясау өчен күп иншаллаһ Рахман савап бирә. Һәм булган гөнаһларын иншаллаһ ғафу итә. Мөхтәрәм җәмәгать, Абу Хурайра радиллаһу анһу булай дип әйткән: Мин Аллаһы Расулы саллаллаһу алейхи ва салламның Аллаһы мәрхәмәтне 100 өлешкә бүлде. 99 үзендә калдырды, бер өлешен җиргә индерде. Шул сәбәптән бөтен махлуклар бер-берсенә карата мәрхәмәтлелек күрсәтә. Балаларына Расулдан куркып, үзләренең тоякларын алучы, атланып йөри торган хайваннар да мәрхәмәтлелек күрсәтәләр дип әйткәнен ишеттем. Мөхтәрәм җәмәгать. Һәм кеше бер авырлык килсә, өметін югалта. Бу да дөрес эш түгел. Авырлык сынау килгән ашракта безгә күркәм әхлак күрсәтеп, сабыр ияләреннән булырга, Аллаһның рәхмәтеннән өмет өзмәскә кирәк. Аллаһ Тәгалә Коръәндә шулай әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ла юкаллифуллаһу нафсан илля вус'аһа. Аллаһ беркемгә дә көченнән килмәслек нәрсә йөкләми. Һәм икенче бер аятта Аллаһ Тәгалә булай дип әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Я әйюһәлләзина аману истәгыйну бис-сабри вас-салат, инналлаһа ма'ас-сабирин. Эй иман китерүчеләр, сабырлык һәм намаз аша Аллаһ Тәгаләдән ярдәм сорагыз. Һичшиксез Аллаһ сабыр итүчеләр белән. Аллаһ Тәгалә безгә юл күрсәтә, мөхтәрәм җәмәгать. Ничек иншаллаһ шул рәхмәтенә ирешергә һәм иншаллаһ булган үзебезнең өммәтне югалтмаска. Ягъни ошбу аятлардан аңлашылганча, безнең өммәтне югалтырга хакыбыз юк. Сабыр ияләреннән булып, Раббыбызның рәхмәтенә омтылучылардан булырга тиешбез. Мөхтәрәм җәмәгать, иң сабыр кеше ул пәйгамбәрләр. Пәйгамбәрләрнең иң сабыры Аюб алейхиссалам, һәм ул безгә мисал күрсәтә. Без аның тарихын бик яхшы беләбез. Аллаһ субханаһу ва тааля аңа күп сынаулар килде. Алдан ул бай, сәламәт иде. Соңыннан авыру, фақир булды. Башта аның зур гаиләсе бар иде. Соңыннан бүтән балалары үлеп бетте. Әмма ул начарлык күрсәтеп, сабыр ияләреннән булды. Ризасызлыгын белдермәде. Күп еллар буе тәкъдиргә риза булып яшәде. Нәтиҗәдә Аллаһ Тәгалә аннан разый булды һәм аңа үзенең рәхмәтен индерде. Байлыгын моңа кадәр булганнан да күбрәк бирде. Саулыгын кайтарды. Балалары башта булганнан да күбрәк булды. Аюб алейхиссалам сабырларның султаны һәм безнең өчен үрнәк булып тора. Мөхтәрәм җәмәгать, адам баласы Аллаһ Тәгаләнең һәрвакыт күреп, ишетеп торуын онытмаска тиеш. Бу дөньяда кеше канатлы кош сыман, бер канаты өмет булса, икенче канаты Аллаһ Тәгаләдән курку булырга тиеш. Кеше шул өмет белән курку арасында яшәгәндә генә тынычлыкка ия була. Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааля Коръәндә булай дип әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әйт, үз-үзләренә каршы зарарда булган кулларым, Аллаһның рәхмәтеннән өмитегезне өзмәгез, чөнки Аллаһ Тәгалә ширктән тыш барлык гунаһларны да ярлыкый. Һичшиксез ул гунаһларны күпләп гафу итүче рәхимле. Мөхтәрәм җәмәгать, Раббыбыз Аллаһ Тәгалә барыбызга да ихтияр өчен сабырлыклар биреп, үзенең рәхмәтендә, магфиратында һәм ризалыгында булуны насип итсә иде. Бу
ахиратта да бақыт иелерінен болып, қиямет күнінде кең хур болушылардан кылмаса иде. Мухтарам джамаат, все мы так или иначе грешны перед Всевышним Аллахом Раббуль Изза. Хотя Создатель и предписал нам не нарушать границы дозволенного, однако мы, слабые рабы Всевышнего, не всегда можем соблюдать Божьи предписания. Так случается, что мы часто нарушаем эти границы, хотя мы все знаем, что за это нас ждет наказание в день суда. Но надо быть честными. Нам есть что исправлять в себе, есть к чему стремиться. И, конечно, несмотря ни на что, мы никогда не должны терять надежду на милость Аллаха. Ведь милость Аллаха так велика, что Он может простить все наши грехи, большие и малые. Поэтому нам следует искренне каяться в своих грехах, не возвращаться к ним впредь и всегда обращаться к Аллаху с мольбами, чтобы Он простил нам все грехи. Человека на протяжении всей его жизни сопровождают разные ситуации, как хорошие, так и не очень. Стресс, поражение, печаль – неотъемлемые составляющие жизни, но творит свою жизнь, оставляя достойный след лишь тот, кто умеет их с надеждой преодолевать. Это призыв двигаться и надеяться, а значит верить. Через надежду Аллах Раббуль Изза дает силы, когда их уже нет. Ведь цель достижима, главное изначально ее правильно определить. А надежда реализуема, пока человек не начинает ограничивать милость Творца к нему своим пессимизмом, пока не перечеркивает всемогущество Бога потерей надежды и устремлений. Люди, с учетом слабости их природы, назидаемы кораническими аятами. Аллах Тааля нас наставляет: во имя Аллаха милостью милующего, не теряйте надежды на милость Аллаха. Не отчаивайтесь в Его милости, если вы искренне возвращаетесь к Нему своими благими помыслами и поступками, раскаивайтесь. Он не отвергнет вас. Поистине Аллах может простить все грехи. Он воистину всепрощающий и всемилостив. В этом благородном аяте идет призыв ко всем, кто согрешил, независимо от того, кто он. Всевышний Аллах призывает всех их к покаянию. В аяте также говорится, что Всевышний Аллах прощает все грехи тому, кто искренне покаялся и отдалился от грехов. Каковы бы эти грехи не были, даже если их так много, как пузырьков в морской пене. От Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, передается, что этот аят был ниспослан после того, как к Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, пришли люди из числа язычников, которые совершили многочисленные прегрешения и сказали: поистину, они обращались к пророку Мухаммаду и сказали: поистину прекрасно то, что ты говоришь, и к чему призываешь. Может, ты расскажешь, есть искупление тому, что мы натворили? От Убады ибн Ас-Самита, да будет доволен им Аллах, передается, что он слышал, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: Аллах сделал запретным для огня того, кто засвидетельствует, что нет Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха. В этом надежда на спасение для любого, у кого есть вера, хотя бы с пылинку. И надо всегда помнить, что человек, совершающий грехи, может в конце жизни потерять свой иман и перед смертью совершить или сказать то, что выведет его из веры. Да защитит нас Аллах от этого. Поэтому вместе с надеждой на милость Аллаха в каждом человеке должен быть и страх потери имана. Следовательно, каждый должен делать все необходимое для сохранения своего имана, и одним из условий его сохранения является искреннее покаяние. Настоящая надежда всегда дает второй шанс.
Надо позволить себе идти открыто по своему неповторимому пути, искать себя, решительно делать свой выбор, не боясь ошибок, верить и надеяться, прощать другим и трудиться, несмотря ни на что. Если мы будем таковы, то наша надежда, как и вся наша жизнь, будет той молитвой, которой нет преград, иншаллах рахман. ألا إن أحسن الكلام وأبلع النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام.